Moko-ini ma maabitha a ruhonge rwa kurumbuia ciana ceceni-ini ya borithi ya Narok nikuo ciana ici ciamukiritwo kuona moko-ini ma aciari acio gutingitĩka muciĩ ringi amu kugarurukite na gutuika inyamariro ciana ici cigitungio minyamaro itari githimi, bara nditu, gutihangio mwiri na nginya gucinwo. Kuringana na umwe wa aikari aumirirwo ni ciana ici cire cieri ciyuritwo ni ruo, irema na ironda kundu gutiganite mwiri-ini na cikimumenyithia ngero iria ciratungio ni aciari acio. Kwangu msichana mdogo akakuja akaniambia wamechapwa. Nilipoenda kumwangalia mtoto alikuwa amechomwa mkono, mama alichoma panga alafu akamwekelea kwa ngozi. Saa 2 hivi nimepigiwa simu na area chief kutoka Rotian, akaniarifu ya kwamba kuko na watoto wenye walichapwa na wazazi na wakavunjwa mikono. Amechomwa na panga ilipitia kwa mwili na at the same time hiyo mkono imevunjika. Mkono wake umevunjika. Kuna katoto kadogo ka 2.5 years naye pia mtoto amevunjwa mkono ambaye tumempeleka hospitali na amewekwa plaster. Wakieha ni ati ciana ici umwe wa miaka 7 atungitio ruo ruru ruothe ni undu wa kuria sukari, na gaka kanini ka miaka 2.5 gagitungio ngero eno no undu tu wa gwithiira kioro. Alipupulia longi kulingana na vile walisema, ndio ilifanya agongwe mpaka mkono ikavunjika. Lakini huyu mtoto wa kwanza amekuwa akiumia, ameumia, amevunjika. Si mara ya kwanza amevunjika. Iguru ria maya mothe kairetu gaka ka miaka 7 ni kaumitwo kihoto giako gia gukorwo kari thukuru kuona aciari ako magakuithirie murigo wa kurera kana gaka kanini. Hawajawahi enda shule. Wakati alipelekwa shule, mama alipojifungua watoto wengine 2, yeye ndio huwa anaangalia watoto. Kuringana na aria marigainie gukoretwo na ngarari gatagati ka aciari a ciana ici, na riria ciahirira ciana ici nicio ciherithikaga makiria na mahinda kwa mahinda cigitiganirio. Wazazi ambao wanadhulumu watoto tunawaonya, watachukuliwa hatua kulingana na sheria ya watoto. Aciari acio meguthie na mbere na kuhingirwo ceceni-ini no metereirio kuhingurirwo thitango. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.